Evo ljudi, taj tutorial par 2 kako napraviti jednostavni remix. Znači dobio sam te zahtjeve da napravim taj par 2. Mislim, obećao sam ja par 2, ali nisam bio u mogućnosti napraviti ga. Evo sad imam mogućnosti da ga napravim, nisam imao vremena, tačnije. Znači evo, uradit ću taj par 2 danas, pa eto, hajde da krenemo. Ovo je taj jedan dio, to ćemo da obrišemo, i ovo ćemo ostaviti, imamo kick. Znači, imamo tu melodiju, ovu melodiju, sada ćemo mi to malo da izmijenimo, tačnije da napravimo remix. Ovamo ćemo naći neki beat ovdje, evo ako ćemo ovdje tražiti neki da ima ovako, koji je ovako solidan, da mogu ostati u pjesmu, da se uklopi dobro. Ima ovaj drugi. Ajde da probamo sa ovim na početku ovdje. Imamo. Sada vidim jesmo dobro ovdje stavili, nismo. Sad ćemo morati da međemo svaki pojedinačno. Evo ako ćemo to da uradimo na brzinu. Znači, to tu. Ok. Sada ovamo ovaj dio ovdje. Ja bi da stavimo ovaj prvi dio, ovaj prvi beat mislim. Samo da ga dobro uklopimo. Znači, ona počinje od ove, što znači da smo dobro stavili. Sada ćemo još malo da poredamo nekoliko. Ovo je da dobro uklopi, da vidimo. Dobro je. Ovamo ovaj ostatak, samo da ovo ne treba. Samo da vidimo sada kako to zvuči. Ovaj ovdje dio, to sam ja već stavio, znači to su ovdje. Evo sad ćete čuti da vam ne objašnjavam. Čujete sad ovo. Vidite. I on ima jedan glas koji sam ubacio da sad čuti. Znači, ovako, ovaj remix se sastoji od, evo vam ćemo vam pokazati, od melodije, evo je, ovo je melodija znači, ovo je melodija, znači to je ta melodija. Imam ja MIDI, pa ko hoće nek mi pošalje poruku, ili na Facebooku ili na YouTubeu da pošalje ovu poruku, ja ću mu poslati MIDI file, pa da može ovu da uradi remix. Znači, MIDI file sam se sastoji od ovoga, znači mi smo samo koristili melodiju. Mi možemo, evo ovdje imamo bas koji zvuči ovako. Možemo mi sad taj bas da ubacimo melodiju, znači tu. Da vidimo kako bi zvučalo to sa basom.
smo poremetili, sorry. Otišao nam je malo tempo sa 128 na 134, zato što kad ubacimo bas odmah se pomjeri taj tempo ovdje. A samplovi nam samo odgovaraju na 128. Onda imamo ovdje. Ovo su dijelovi koji, ovo je bez veze ubacano, ovo je onaj dio u sredini, to je taj. To je napravljeno preko, znači izradili smo onu melodiju, samo jedan dio vidite, ovaj dio, i napravljeno preko plugina Zeta. Znači koristili smo sam zvuk ovdje, to smo koristili, onda dalje imamo ovim audio klipove, imamo znači ove samplove, ovo je house beat, pa imamo onaj glas, ko hoće isto glas, nek pošalje poruku i ja ću mu poslati. Znači, sljedeći tutorial će najvjerojatnije biti kako skinuti te samplove za FL Studio i vidjet ćemo dalje hoćemo li raditi tutoriale o FL Studio, ako budemo imali ideja radit ću. Ili ako vi znate neku ideju ili šta vam je potrebno za FL Studija, samo recite, ja ću napraviti taj tutorial i to je to. Znači, još nešto, ako hoćete da čujete ovu moju finalnu verziju, ove remiksa ili pjesme, kako hoćete, stavit ću link u deskripciji da bi mogli da poslušate. Ako hoćete skinite i ako hoćete pišite u komentaru da li želite FLP projekt te pjesme i možete da radite sa tim projektom šta hoćete, samo nemojte samo onako da ga skinete i stavite na YouTube i znači malo izmijenite, dodajte svoje stvari i to je i tako. To bi bilo to. Nadam se da će vam pomoći bar malo ovaj tutorial. Znači ko nije gledao prvi dio tutoriala, ima na kanalu i stavit ću ja još link u deskripciji pa da pogledajte. To je to. Eto, pozdrav ljudi, vidimo se do sljedećeg tutoriala.